Dangganaram. Bawal ng paratas. Alda Ranele of Masbate City. Joan Buntong of Tabaco City. Set! Alda Ranele of Masbate City. Pa! Timing! Oh, time! Joyce Matali of Masbate City. Blue Army versus Kimberly Ann Nova of Camnorte Red Army. All athletes and agents are requested to stay away from the nylon rope 1 meter away. All agents are requested to stay away from the nylon rope at least 1 meter. Mahirap pala sugod. Set lang. Diskarte lang siya lang. Discard nila. Set lang. Lamang siya. Pekto na. Oh, pagto. Set lang siya. Yeah! Set na siya. Set siya. Delegation with trainers are instructed to let their coaches take care of their athletes during the match. Pabayaan na po natin yung mga coaches mag-coach sa player natin. Kaya na po nila mga coaches. Tapi kanina. Timing. Oh, dali. Yan. Please ko. Ayun na, 5-2. Dili, yan na.
naman masyado. Yung mga binila kasi ano, tablet mo. Nahuli sa sila. May ganyan man nasa di. Pag-compete ka na, mabawas. Sa dindit. Kang of Kamsur. Saudi Marikang of Kamsur.